Nimbadno orasyon manen papagayam, itaro kung daway kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ang itampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nasayat nga ron no kasta. Ala, agtignay kayon ket amo yung tiaramidan nyo iti dayjay at tao. Kidnapin nyo. Ket amuan nyo ti kinasasino tinagitad kan kuana ti video. Wan, boss. Kayat ko nalinis ti trabaho nyo. Pili. Diyak kayat ngagkamali ka manan. Mangnamnama ka, boss. Kidnapan mo yung tao nga awan ti mapasama. Apulin yasa. Tatang, saan ka di pa'y anak supli dito ospital ni Miguel? Eh, saan pa'y anak ka? Kunak man nagsubli matlaad agos dito ospital. Day tama iti naibaga na kanya. Tatang, ang mga nasanan nagsubli pa'y ni Miguel. Ah. Naamon ang sakit ko iti puso. Iso apat tsak adi na kong sublan pa'y. Ay, di kagsaw iti kasta. Amok nga damay sa asaon ni Miguel. Impanamnaman na kanyak ti panagsubli na. Tatang, Iso at ikaw nagpanunot. Pagkalmaam lang ti isip mo. Urayan ta ti doktor. Taumay na ka man ang check-up ay. Manulman. Awan pa'y latihawag na bili. No kumustahan ti panang kidnap da iti tao. Anang awat iti video ti illegal laging. Nino, Sigamot gayam iya. inasitgan ka Nino. Naglako adi ka makaidna. Itay pa'y apo managnaka diti salas. Ha? Apay ka di Nino. Awan iya. Adala yung pampanunutek. Mabalin ang maamuan, Nino? Diyak kayak nga parparikot ka, Nino. Napati ka kanyak? Gaputas sikatin ng tarakan. Kanang padpadakkel kanya. Altea. Tas lasikan ti pudpud no nga ama. Iya. Baybayan naklatan. Tigid na negosyom ti asikasuham. Kabailak na ito. Nino, Arakok mo lang mapunasan na mamimpinsan ti parikot ko. ha? Sika talaga, Nino. Arakupan ako niya. Nino, Kasta iya. Makitam? Ni mag-antrig na. Napunas ang aming pinsan ti nagansan. Iti barokong ko. Kakadwa, agalirito kayo. Nakasarita kung di mapagtalkan asos tayo. Ije unag ti ahensya. Imbaga na ti description jay tawa kidnapan tayo. Putirog alalaki. Kinalabaga ti Maris ti Bato na. Wan Billy! Urayan tayo lang ti dismissal ti trabaho da. Apa man na makaruwar ti lalaki ti opisina. Amo yung tiramida niyo, Bing. Simple lang nga ramidan tayo Billy! Sigun pa iti source tayo. Awanan ti sabali pa yung putirog. Ken nakabado iti Maris nalabaga iti opisina. 100% aday dyan ti target tayo. Ha? Billy! Tayayin ti target tayo. Butirog ka nakabado iti nalabaga. Amo yung tiramida niyo, kakadwa. Dumsag kayo dito yung kotse kat suruto nyo tayo dyan alalaki. Una ti doktor, mabalin mo ti rumwar iti ospitalin pun bigat. Basta agtultuloy iti panagtumar mo kadang iti naireseta nga agas para iti sakit mo. wan tatang. Talungal daw mati panagtalinaad mo dito ospital anak ko. Kasanan tayo ti agas ana iriseta. Awan pa'y mati maigatang tayo, tatang.
Ay, nilangan Miguel tinamnamaag ang makatulong ka data, anak ko. Tatang, Inaramid ko ti amin na kabailak. Ngam, talaga kurang ti kwarta nga da kanya. tatang, Alah, di ka madanagan. Amo ka di natabaybayan ti na marswa. Ni Apo Diyos ti pagkamangan ta. Kumusta ang diriknam, Nena? nasayahat matan, Miguel. Kunak na di ka nagsublipay. Imbagak matin kan kang nagsubliak. Mabalin kong tirumwar dito ospital intong bigan. Namo akong dayta. Nakasarita ko ni Tata Cabo. Sa di na tayan ni tatang. Iso tinapan gimatang iti agas ang masapol mo. Ngam, sa di no tinangalaan na iti kwarta. Di mon panunutin dayta, Nena. Tinapateg. Makabayad tayo dito ospital. Kan magatang amin nga agas sa kasapulan. Miguel, agyamanakan ka. Apay nga rin kang sangit ka. Miguel, Pangasim tadi kag sangit. Di mo padagsan ng tiriknam. Tama ka padakaskan ka. Pagkalmahan ko matiriknam. Nakabayad ako dito ospital. Kaya nagatang kumutan dagiti agas at umarang. Mabalin tayo ti rumbar. wan tatang. Ala, kumpat ka kanyak, Nena. Asibayan ka magna. Napigsa akohan, Miguel. Kabaila akong timagna. Kabalang man wano saan. Kumpat kalata kanyak. Diyak kaya't amarigatan ka magna. Ala, kumpat kan. Pumanaw tayo dito ospital. Nakasari tayo ka din yung lalaki, Billy, Natangkan ti ulo na, boss. Di na kahit nagsaon. kasta, Uwan, boss. Nabusalan tingiwat na. Ken naparet budan ti mata na. Aday jita na buday ka. Kastamot tin anak ka pungo dagiti iman na. asino timang bambantay kan kuwan, no? Dakardo kan Romel, boss. Ala, parta kang pangarot ti panagmaneho. Kaya't ko ang kasarita ti balon tayo. Aday tati balog kaya, boss. Ikato tinakabusal iting iwan na. Sino kayo? Apay ngayong baludak? Sumbatam anay bagdag iti salut-suday kan nga. Tanusan. Patayin ka. Anya? Ibagam kanyak tilanga. Kanti kina sa sino tinangiyawat kan ka iti video. Tiligan lagi. Sumbatan na! Nukasta. Sikat ipanguluan tiligan laging. So talas ka! Kasta nga ayaw. Kinunakmet kan kasumbatan na kanima. Asino? Dahil nangitan kan ka iti video? Jak amot ibagbagam! Huray patayin dakitan! Awan ti mamuan nyo kanyak! Talaga natangkan ti ulo na, boss. Kasta nga ayama. Demonyo kayo! Sarpag ka. Ito. Ang kararakan. Willie. Ipanaw yung timangkay. Tayo tao. Uwan, boss. Tibakras di bantay ti pangibulangan tayo ti bangkay, kakadwa. Ay, bilay! Nasulinat. Ken kaliddan ti baba ti bakras. Ay, armas! Iso asana basta-basta makita ti belang tayo abangkay. Ay, bilay! Ala! Agtignay kayo! Ipala daw yung ti bangkay iti bakras ti bantay. Ay, bilay!
Na-dispatcher ng tibangkay, boss. Awanan ti parikot. Nasayat niya ron kasta. Kasday tirumbang iti man nakibiyang at tao. Boss, Ala, ibagam ka dagiti tao tayo. Maituloy ti illegal laging iti Sampalia probinsya. Nakasarita kon dagiti protector tayo iti dayja lugar. uwan, boss. Ang tignagan, Billy. At iti tumaram. Kanti no mamadanom, nena. Agyaman na, Miguel. Ala, tumaram ti agas mo. Yawat mo kanyak ti bason. Miguel, agyaman na, iti panangas asikasong kanya. Awanan yaman na, nena. Araramidak ti kastoy. Gaputan na patig ka kanyak. Napatagak kadilaan kan ka, Miguel. Nena, Di na kadi ay ayatan. ay ayatan ka, nena. Amom dayta. Apay nga ro da jak marit na dayta nga ayat. Nena, amom mat nga dapay kahit kong aramidin. Gusto na. Amo kunti ba ka? Aging gat ka ano nga gururayak, Miguel. Kaya't kun ang maisimpati relasyon ta. Di pa nagkalaysa dati kaya't ko asawan. Nena, Di may sapay ang pagdandanagak. Ang mga nadadaka sa mapasamakan ka. Kat mapukaw kan itibiyag ko. nena, Ay-ayatan ka, Miguel. Kadyak kaya't ang maisagmak ka. Matayak lakit di numapasamak day ka. Papayaban na ka no, boss. Well, Apay ka di. Antoy, masam ti pagiwanak. Ada nakakita iti bangkay nga imbalang iti bakras ti bantay. Juan, nasarakan ti may sangaw, Mili. Boss, Billy, masiguradong kadingawan ti nakakita kada kayo? Hindi impalgaw yu ti bangkay ti lalaki? uwan, boss. Ada yung iti kabalpalayan. Ken rabi pa iti panang ipatungpal mi ti amin. Sigurado lang, Billy. Sigurado lang. Biktima, ti sa pare execution. Ken mabigbig na empleyado ti ahensya ti gobyerno. Tinasarakan a bangkay iti bakras ti bantay. Sigunday tayo ti mabasa dito'y pakiwarnak. Tinasayaat. Ipakaamok ni Miguel tinaipablak adamag dito'y pakiwarnak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti planom ita, Miguel. Tatakabo. Diyak mapakawan dagiti ng patay iti gayem ko. Uray ti awan laban na. Pinatay da. Ayop da. Miguel. Ngam, kasano na pasamak ti kastoy? Limod lang ti panangyawat ko iti video iti gayem ko. Kasano na amuan dagiti sindikato? Nalabi nga da para si M. Wano ka kumplot dagiti sindikato iti unag ti ahensya. Awanin ti sabali ang matodo. No di ti adda iti likudan ti illegal laging. Pagbayadak ida iti nangina. Gapo iti kastoy nga inaramid da iti gayem ko. Ag dinamagan iti media tinasarakan na bangkay ti empleyado ti ahensya ti gobyerno. Telebisyon, radyo kon pagiwarna. Agpata-pata ti kadwa nga da pa kayo naigan ti illegal laging iti pan nakatay tinasawata. Billy,
Awan pilot ti rumrumwar ka na kayo. Kabarbaran pilot ti isyo, tinaiwan ang abangkay ti bakras ti bantay. Kastamatan ang naka-red alert ito dagiti pan nakabagi ti lintag. Bili naman na yung bag dagiti tao tayo. Akaraman ni jay video asan da pala rumrumwar. Wan, boss. Agtalinag da pala yung iti hideout. Narigatan. Abangan no da makailasin ka na kwata. Agpapada tayo amay balod. Nang runa katrimuaren iti telebisyon ti video. Ti pa nagpukan da iti ay kayo iti bantay nagrapit. Basta guli magkalaing dita ahensya no at daman umayag imbestigar a polis. Wen, siya ti makamu iti data. Basta tungpal ka iti kayat ko mapasabag. Bye. Billy, Apay, boss. bantayan nyo titigtig na iti informante tayo iti unag ti ahensya. Apay ka di, boss. Narigatan. Ang mga numay samay ka iti maimbestigaran iti polis. Kaya kambal iti sumbat na. Delikado ti grupo. Ah, Iso apali iwan nyo titigtig na iti informante tayo. areglado, boss. Itay-itay apumanag na iti aglawlaw ti ahensya ti lalaki ang nakakalugong iti nangisit. Pagduadwaan ti tigtignay na. Saan lagayam asisyak ti agpalpaliw iti ahensya? Dayjay. Nagluganan iti kotse. Itay-pay daytaan nakaparada iti sango ti establishmento. Patsak nga daulag iti mismo nga uneg ti ahensya. Kaya't dalakit di pagpudnuan ti gayam ko. No asino tinangyawat kan kuha na iti video. Iso a pinatay da. Ha? Rimwar ti lalaki ang naggapo iti pasdak. Kat imasidag iti nakaparada a kotse. Ada inyawat na iti driver. Dayjay. Nagdardaras ang nagsublin ti lalaki iti pasdak. Kat pumanaw matan ti kotse. Sabali ti agparparing na kanyak. At dalakit ti pakainaigan ti lalaki nga imasidag iti nakaparada a kotse itay. Boss, ato iti kopya ti video nga inyawat kanyak kita iti mapagtal ka na source tayo. Nakasave iti plus drive ti kopya ti video. Nga mawaran ti sir-servida iti a kopya ti video. Tarimuwaran iti media. Ah, Sana napagpakadaan da ito yung senaryo, Billy. Basta ti billing ko. Bantayan nyo na yung bag, titigtig na iti tao tayo. Isa'y ahensya. wan, boss. Ang teya iha, agluwas ang itong bigat iti kabisaya. Da kayo pa lang timbaka mo dito yung mansyon kapayatan tikawan ko. Wen, Ninong. Sana bala, tanabilin ko matan lang iti babaw ng dito yung mansyon. Apay, agbayag kayo iti kabisayaan, Ninong. Nalapit, iha. Diyak may bagan o kaano ti panagsublik. Naparang ngamin daramidag iti dayja lugar. Agan-anad kayo kumakanayon, Ninong. Wen, iha. Kastamat kan ka. Di ka unay agparparabi iti war. Nagrairan na iti managdakdaka sa tao. Kat at dadalang iti aglawlaw. Ninong, Alteya, jak kayat nga na mapasamak kan katakas. Iso nga ibilin kumatkan ka ti panaganad mo. Bagod ko ti bunggoy tayo. Di may sa kotse. Agtali na iti sango ti SUV. Wano ti service utility vehicle ni boss. Timat may sa kotse. Iti likodan mo ti SUV. Kabayatan na daldalyasatan tayo ti highway nga agturong iti North Harbor. On Billy! Awan ti suminsina iti convoy. Nawatan nyo?
Wen! Dawatan mi, Billy! Dawatan ba? Masayat! Hala, kumaran ni Boss iti man siya. Itulog tayo iti North Harbor. Agur urayan iti tiyati apagluganan na amapan iti Kabisayaan. Tiga pa lang ti makamuka iti tao kan iti negosyo tayo. Napatag ti pagsaritaan mi iti gayem ko. May panggap iti white slavery when human trafficking. Uwan, boss. Ano? Ang sublikan iti ayan dagiti kakadwam. Kat dagiti bilin ko kan ka, Billy. Ha? Uwan, boss. Naragsa ka pa nagdalyasat mo iti tao. Pardo! Kumusta ti sugalan tayo, Ili? Awan ka diti parikot. Awan ti parikot, Billy. Boss, kunang kanyak. Anya, ano pa nagbaling ka, boss, Mark? Laglagi pa niyo siyak ti makanawan ni boss. Tuawan ni boss, siyak ti awagan niyo iti boss. Tas siyak ti mangidadaulo kada kayo ita. Anya, Tisan nga tungpal iti pagayata. Paltugak. Asino ti katawan niyo? Oh, paglaraman ka mata, boss. Billy! kasta gaya ma. Ay, Billy! Nadali ti ulam! Anya! Awagan dak iti boss, wuno paltugan kayo lang. Sumbat! Kasta, awagan dak iti boss. Kat surutan nyo amin nga ibagak kada kayo. Kardo, rumor kayo kada kiti kakadon. Kamay ba nan? Kasapulak ti babae. Kaya't ko tagragsak ita arabi. Anya? May kapintasan a babae dyan nightclub ti tedyo kanya. Naawatan? Un, boss! Ala, agtignay kayo. Diyak kaya't tinaginad abuyot. Un, boss! Anya pa ilang tiraramidem? Nakamutalan kamutlatan. Agtignay ka na ha? Sige, boss! Panawin kamay! Adios! Nagmayat gayang tagbaling na boss. Tagtamod damin kanya. Nagmayat. Oy, bakit Rosalia? Itimplanak man iti kapek. Sino ka nga itimplak iti kapay bilay? Siyak ita ti boss dito'y mansyon. Anya, Nangag mo ti kinuna? Bakit Rosalia? Agtimpla ka iti kapek. sa anak ngagtungpal iti pangibabaunam kanyak bilay. Anya? Makatimpla ka mo't iti kapay no kayak now. Nagbastos ka na ba kay? Awan respetom iti boss akas kanyak. Sino ti boss? Adak na kamatin, Billy. Ha? Langag ko dagiti imbagbagam kanina na Rosalia. Sikat yawan respeto na, itinataangan. Anya? Nana Rosalia, agraraman day ta a tao. Iso at di mo tong palenti kayat na amapasamak. Un man! Nagpinta sa talaga ni Althea. Makapamauyong ti sukog ti pamagina. Tinasaya. Asit gak kasaritak. Tampay ide. Nasing tuweta ka makisaritakan ko na. Oh, Billy? Apay nga inasit ganak? Kaya't ko lang ti makisarsaritakan ka. Mabaling? Awan ti panawan ko ang makisarita kan ka, Billy. Pangasim ta panawan na pititirasa. Kaya't ko ti may misa. Saan ka kumamat abastos? Kaya't ko lang mati makisarsaritakan ka. Excuse me. Mabit lang. Kaya't ka pa kasarita, Althea. Ibatan nakpastos! Pakawalan nak. Jack mo tayo, Gawida. Tinumpanak. Ditakan. Bastos a lalaki. Tagisam itak ti panangtong panakanyak. Nariknak ti lamuyot ti kudil na itay ni gamak ti takyar na. Kasla dimkat iti dakulap ko. Ti banglo ti bagina. Inumong kayo, tanapatag ti bagak kada kayo. Anya ti bagam, boss Billy. Agsagana kayo. Ayunton bigat matlaan. Adahuldapan tayo abang ko. Sige, boss! Nakasagana kami ti tita.
Nasayat. Kita nabibilag nga armas ti imutin tayo. Boss! Boss, tulog kayo. Ala, dumngeg kayo. Taibagak kada kayo tirumpeng nga aramid. Dumngeg kayo. Agur-ura yung dagiti lookout akakadwa tayo iti perimeter ti bangko. Wanya at Boss Billy. Nakasaga naman tong ticket away car. Mas pangarigan tad na mapasama ka budilyaso. Siguradon tayo ti amin. Tapno sana mapasamak ti gasta karto. Naka-duty matente ka kumplot tayo security guard iti nasao a bangko. Wan, Boss. Ala, parta kampay ti agpat. Jaske. Ano ter aramidan dagiti pulis iti samo ti bangko. Boss, patsa ka pumanong matlang na kita polis. Naira na lang matatikad dadadita. Ala, awan pa ti rumrumwar ka na kayo. Urayan tayo pa makapanaw dagiti pulis. Boss! Tayo dyan ti lookout tayo. Kampay di. Agbas-basa da iti pagiwarnak iti asidag ti bangko. Wanya at Boss. Nakita ko natin ka kumplot tayo security guard. Ah, dajay. Naglugan ang dagiti pulis iti nagsardeng akwat iti batog da. Anya tara, may tayo, Boss. Kita ka din. Wen, ilimang yun na yung bagdagiti igam yo. At apaman na makadanon tayo ti ruangan ti bangko. Paltugan nyo at dagos di security guard akadwa ti kakumplot tayo. Ala, dumsahag kayon. At amo yung tiramida nyo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ala! Nagkar kayo amin ang titimang ni Bag na ko na! Kardo! Partigan nyo! Kumana tayo titimang ko na! Paligiti naramit tayo pa nag-hold up iti bangko. Boss Billy! Tiba-tiba tayo ita! Nagado kwarta tinay tayo tayo! Kat apaman na makasangpot tayo dihay daw. Ikang kayo iti ato akwarta. Boss! Ada ko mamkabat ka na tayo pulis! Diyos kay! Kaya tira dito tayo, boss! Nagpartak si Patron Karda! Di ka una agdanag, Karto. Ala, into na rin ti panagmaneho. Asya kung ti makamo kadag iti mangkamkamat ka na tayo ang pulis. Oh, boss! Wan! Yawat mo kanyak ti grenade lancer, gani. Boss! Atoy! Punteriya at nagiti awan ng train. Tungan na tayo! Basta agmaneho ka! Ti grenade launcher is a tayo. Bullseye! Dahil tatirumpang ka na kayo. Agtigos kayo iti danom ti payas. Wow! Boss! Nandiyan ba, ama? Kas jay ti mapasamak kadag iti man nakipyang a pulis. Lakamon dati rong sotilyon akas kanyak. Ala, agren na kayo iti ara kakadwa. Ado ti may nom ken pulutan. Boss! Erdo! Umasidag ka man? Oh! Sabay, boss! Adda dito yung security guard. Ti bangko akakumplot tayo. Apaman na mabardag. Amo yun ti aramidan nyo. Boss! Patayin nyo ti awanan tayo. Kapay di. Yawatak iti dakilagatan. Akatukad ti panang tulong na kadatayo. Kalpasan na may patniyo. Alaan nyo mo't lang ti kwartakan po na. Kat pagbibingayin yung ton. Nawatam. Naglata, boss! Ala. Baybayan nyo pa yung agragsak. Tabao din dahil ti aragragsak na itibiyag. Siyakat! Ay, paun kami lahat amang patagan ka! Awan yung timaramidam! Malaksit na po sa lanting iwat mo! Nakapukot pa yung dagiti, imam! Adios! Security guard! Ano ba? Alain nyo ti kwarta manibot iti bulsa ti pantalon na! Napanawan tayong tibangkay na tayo! Kumusta ti pagnayo, Gerto? Ha? Billy! Awan yan ti parakot! Natayon ti security guard! Nasayat no kasta.
Ket, ayan ti kwarta. Awan na. Nagbibingayan min kadagiti kakadwak. Anang ipak ni iti bangkay. Sigurado kayo, nalinis ti. Ang naramid niyo, ha? Nalinis, boss! Ala, 100% nalinis. Panang patay ni iti digest security guard. Ala, bantayan nyo na yung bagtaglaw-law ti. Ay daw, tad na ba ba? Sa di natin papalang, boss. Ket, putag di ko sa ti bye-bye. Dagang anak. Anak inom iti anak ina. Uri siya. Nagaangan anak boss. Adi guwatan naman pa nagdigo si Tibay-Bay. Anya? Kaya't mo tapaltugak tao lang, ha? Boss, Diyak kaya't amakikiddan ti buyat lang. Iti panaglangoy ko, iti bye-bye. kira naman na boss. Nusan lang ang makanawan ni Don Brown ni Pili. Inanap ko, tisubsob na, tatnog na kam. Mas kala ko man ni Tibay-Bay. Agyaman nak itiday tang imbagam, gayem. Agsagana itakanyak dagiti awan ng bayin akarnapar. Sige gayem. Agan anad ka. Bye. Inawagan nak tisigod nga asit ko iti military. Imbaga na kanyak nga awan ti aramidan dagiti pulis iti lugar ang nakapasamakan ti karnaping. Agsubli ako ni tinani parking ng iti motorsiklo. Agpaliiwak iti lugar nga ayan dagiti karnapar. Ngayon nyawag kanyak isigod nga aset ko. Pankak, no iti dayja a lugar tinang ipaknianda ka dagiti nakarnap alugan. Pasig nga armado dagiti talo a lalaki a nakabantay iti sango ti gate. Nangato ti pader. Isu ajak makita no anya ti adda iti unag. Ngam nalabit. Dagiti nakaranap alugan ti adda dita. Kabarbaro ako siya tinagsardeng iti sang ti gate. Imunagan ti kotse. Kimita dito ayan ko ti may sa gwardya. Pinanawan na ang nakalukat ti gate. Nadlaw ng sangad datawa naglingad dito kayo. Aday ta. Umasidagan dito ayan ko. Malas mula yan. Tatalaga kulatugan ka. Apaman ang makadanon ka dito eh. Nagsartang tilo ko. Agpalpaliyo. Nasipngat. Kat saan nakabasta makita dito eh. Imadayo matlahan tewanan pain. Kat nagsubling iti samo tigay. Itulin ko tiga dumawag. Jak itin amin ka ni Don Braulio. Daytoyin ti gundaway ko tapno makaurno nga. Kat mangbuangayak pati ti sabali a grupo. Iti sang nagbayag. Panawa kong ti sindikato pag sirsirbya kita. Kaya't kumatagbalin abig, boss. Boss, apay na kiti na patakorta iti sangwana, ma? Buy-buyat. Kanya, buy-buyan. Apay telebisyon na buy-buyan. Filosofo ka. Siyempre, kita lang ti kwarta. At nangamin planok nga ramidan karto. Ha? Kanya data plano nga boss. Kaya't ko ti suminan iti grupo. Kanya, sumina ka ni ti grupo, boss. Di mo piksahan ti agsao. Taamangan no damakangagkan ka. Ano nga, naklatak namin ng timbaga, boss. Sika makanawan kan pagtaltal ka ni Don Braulio. Sumina iti grupo. Saan pa yung ita, Cardo? Agurno nga pa iti adwa kwarta. Tapno adda aramata ka mang buangay iti bukod ko a grupo. Kanya. Adi ka sa nun. Yakton bali na makanawan kan pagtalkan ni Don Braulio, no? Sumina ka. Manel, sakbaya mapasamak day ta. Patayin ka pa nga muna. Kanya. Hoy, Cardo, si kalahang tinangibagak iti panggap ko. Di mo idandanon day to'y kadag iti kakadwata. Kakasaklakit di ka ni Don Braulio. Numaamo na namin, naawatam. What? What? Boss Billy? Wala rin na sugalan, di pa pananda, boss. Wen,
Alam tada kita koleksyon, wano remittance. Iso, ha? Oh, abay, boss. Isarting mo dagos ti kotse kardo. Uy, boss. Abay, boss. Kanya ka dito nakitan. Di magmag nang agturong iti may isang establishmento. Kasla nakikita kong tiwanan bain. Kapsat mo ka di, boss. Boss. Abay, sinanganak mo tan, boss. Sanak nga gang angaw. Anya kabsat ko asasawam. Sorry, boss. Sorry. Dajay, nagtakder iti sang ti motor. Jaske, malakip kon. Pagandar mo't lang ti kotse. Kat ibatog mo iti dajay lalaki. Paltugak ti awanan tayo. Gusto timbaga ti sigod a para sim ko. Awan titignay dagiti pan nakabagiti limtek. May papat iti nangipak niyan dagiti karnapar kadagiti lugan. Agpag napagnaatpailan dito siltro ti ili. Nagpamarangak a concerned citizen. Idi mawagak ije kwerpo ti pulisya. No awan pa'y latitig na ita. Siya akong detective na ito. Di ba ito ka? Pakamatak ida iti bala. Nakadayutan. Agsubliak adagos ita ayan ti motorsiklo. Kamatak din ang paltog kanya. Boss. Nagsiglat, di pinalto kami tayo. Mun nga ron, talaga nasiglat ti awanan tayo. Pinaltugak manan iti dajay. Ngam nakalisi. Boss, wala ka man no, asintado ka. Tinakantsawan ka do. Nakalisi lang dajay. Anya di planong nga ron dita, boss. Sublan ta ka di pa dyan pinalto kami tayo. Talaga menel ka. Mabay man na naman nila, boss. Sigurado ka nga dapay la ijay ti pinaltugak. Nakapanawan Sigurado nga may pay nagiti pulis iti dajay lugar. Kapoy tinapasama ka pa nagpaltog. Damat panunod mo, boss. Apay ngamin asikapay ti kanayo nakadwak. Boss. Talaga sakit ka iti ulo kardo. Boss! Hindi ako mili at yung manibela! Napagtugan ti pili di kotse! Anya? May dugmatan ni di kaya! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agpatinggak lang dito eh. Amok kasi bibiyag pa'y lang dagiti awanan bain. Sana nakarotipan na kaydong parti kotseda iti kayo. Sana kabasta umasidag kadakwada. Tamang nuliputan dak. Lugan dagiti police detector dito eh. Pagandarak mo't lang ti motorsiklok. Ket pumanaw akong iti daytoy a lugar. Naibaglakit din, boss. Saan na nakarotipan na kaidong party kotse iti kayo? Ano saan? Natayta ko man Huwag nga ron. Talaga pagpungpungtutan na dajay tao. Inton sumarunong agsarak kami. Sigurado amatayan ti awanan bain. Boss, naibaglakit din. Tabam mo tayo dagiti pulisita ang nagresponde. Ano saan? Naipalot ako man. Kakadwa tayo nagijay pulis kardo. Dakal ti mauawat da kwarta. Manipot ka ni Don Braulio. Tapno maprotektaran ti grupo tayo. Talaga nalawat ti koneksyon ni Don Braulio boss. Gusto ka? Sana basta-basta at tao ni Don Braulio. Iso ti mauawagan a kingpin. Iti daytoy a probinsya. Maramid na ti amin akayat na. Gapo iti bilag ken kinabak. Hinton bingatan ti panagsubli ni Don Braulio dito Luzon. Agsaga na kayo. Tayntay sukunan ije North Harbor. Wait, Boss Billy. Dagiti datuma mabati dito eh. Dalusan nyo ti unag kanaglawlaw ti hideout. Saan na parikot tayo, boss? Nasa ito na. Kani. Junjun. Watuli. Sumurot kayo kanyak idimansyon. At ay paramid ko kada kayo. Dalusan siya. Dalusan ti sila ni Don Braulio. Sumangkot inton bigan. Oray di mo ibaga kanyak dayta. Naaramid kaon. Anya? Sama isa.
Inawagan na itay iti teleponaw. Impaka muna ti isasagpet na. Nadalusam ka rin ti swimming pool? Nalpasan na. Dinalusan itay ni Tomas Ahardiniraw. Ay mabiit man lang bilay. Oh, apay? Laglagi pa asaan asika ti amok dito yung mansyaw. Isu nga awan ti karbangam amang ipapaon latan kanya. Kas kalasi na amang ipapaon kanya. Idin to ta bodyguard na kalang ni Don Braulio. Nangag ko itay ti imbagbagakan ka ni Billy, Nana Rosalia. Oh, awan ti respeto na itinataangan akas kanyak dayjay abilay. Nagbastaw. Ada pa inarami na kanyak idi na minsan nga aldaw, Nana. Anya? Pilitin nak amakisarita kan ko, Ana. Idi pumanaw ako man. Kalaat nga iniggaman na titakyat ko. Anya? Liklikam laangan dayjay apangastan. Timon ka sarsarita. Tamadadaol laang ti adlaw. Gardo, mangkita kay tinapinta sa pangiparking nga miti kotse. Areglado, boss. Nukas pangarigan ta dagaramid iti saan na nasayat kada kayo. Pakarwar tayo adagos dito parking lot di North Harbor. Iti da yaman dati pang iparking ak, boss. Asidag iti exit di parking lot. Boss, Apay? teka pa yung sigarilyo Nakalimakan. Lumawatak man, tiore may salangay stick. Sana mabalin. Imported na ito ang sigarilyo. Anya? Sa'yo upam langan ti asok merwar ko. Anya ka matid, boss. May salangay stick ti sigarilyo, ti daw-dawatik. Imot mo pa'y. Saan nga rin mabalin? At dayta tinagluganan ni Boss Braulio Ayate. Urayan po. Billy, kumusta ti negosyo tayo? Awan pa likot, boss. Good. Inapod no na, dakalagatat ti kwarta ti agur-uray kada kayo. Kasta? Wan, boss. Nagbaliga kami ng hold up iti may sa bangko dito yung probinsya. Very good, Billy. Uray no awanak ang mangimaton ka na kayo. Amuyulatan teraramidin nyo. Boss, Cardo? Pas? Altakang pa iti panagmanayom. Kaya't kunti agin na iti mansyon. Nabanugag iti biyahe. Kumusta ti biyahe? Okay lang, iha. Makabanog. Nga may di makita kan? Kalat anapunas ti banog ko. Basta ka din, Nina. Wen, iha. Naragsakak nakakita manen kan ka. Kasta akmatkan ka, Nino. By the way, at ginatang ko aparakan ka. Atoy, Anya tilinaon lady a paper bag, Nino. open it. Patsya ka magustuhan data. Okay. Oh, wow! Nagpinta sa swimsuit. You like it? Yeah. Yes, Ninong. Magusto launay. Thank you. Kaya't ko ang makita nga isuot mo dayta swimsuit. Kabayatan ti panaglangoy mo iti swimming pool. Iya. Okay, Ninong. At addaman na ngagparang ti kinapintas. Kan kinapudaw mo. Iti dayta nalabaga a swimsuit. Iya. ada ka di pangibaw ng kanyak, boss? Agtugaw ka pa, Billy. Muwan, boss. Ato iti kwarta. Papay na ito yung kwarta, boss. May gatang iti grocery items. Ang may waras kadag iti tataw dito'y ili. Anya? Well, itulong tayo kadag iti agkasapulan.
Hanggang boss, anya ti panggap yo. Tapay at tulungan tayo dagiti marigrigat dito ili. Billy, may sanayta ka dagiti taktikak. Tapno agparang anasaya atak ka dagiti tao. Kampay idi, may sak a good Samaritan at tumultulong ka dagiti agkasapulan. Ngam, itilikutan na ita, may lamang ti illegal a negosyo. Ano? Oh, apay nga umisim ka? Diyak namin napanunot adagos dahil na, boss. Napintas din napanunot yung awagas. Agparang kadagiti tattawa nasayaat kayo. Gusto ka, Billy. Kat kano ti panangiwaras may kadagiti grocery items, boss? Inton bigat mo lang. Iwaras yun dagiti magmakan. Iti santro ti ili. Narton dagiti ginatang tayo ag grocery Pili. Boss, kunam. Anya, boss? Kat si Mang Patmatan di pudpud no boss. Ani Don Braulio. Awagan na tayo ti boss. Nang runa, no ado ti tao makangag. Nawadam? Wine, boss. Ipik sampay. Wine, boss! Kasta. Talagang grabe, dahil tingag pali na, boss. Anyat itantanamitin mo, Cardo. Awan! Dayamot! Padpadaksan naksay ti isip mo, ha? Ibagamlaan, tapaltugan ka dito yan. Awan ko naklaro din, boss! Nasayat, no kasta. Alam, nagatang tayo matanda iti grocery items. Isong agsubli tayo ni Jahay, tagripak tayo pa. Areglado, boss! Kumusta ti panagrepak yung kadagiti grocery items jay hideout, Billy? Nalpasan, boss. Good. Ang digdigos ni Altea jay swimming pool. Billy? Panawan na kong ditoy. Ang sublikan ijay hideout. Uwan, boss. Wow. Insuot ni Altea di ka barbarwa swimsuit ang ginatang ko. Para kang kwana. Umasidera kiti swimming pool. Unakon ka na may bagay launay kan ka ti swimsuit ang ginatang ko. Nagpintas ka, iha. Agyaman at ninong. No, da kaya't mo agatangan. Ay, bagam lang kanyag. Taypay ko kan ka. Ha? Barwa kotse, pagananay, kan nuan niya pa'y akayat mo. Ibagam lang. Taypay ko kan ka. Awanin ti dawatag pa'y ninong. Samay sa? Kabarbarong pa'y lati kotse. Ngam, iha. Saan da kun apagparikutan pa'y ninong? Adamotin panggadak? Iha. Excuse me, ninong. Kaya't ko pa'y ti bumatok iti swimming pool. Okay, iha. Go ahead. Billy, sakbay ngay waras yung kadagiti tattao dagiti grocery items, mapantayo pa'y ijay simbaan. Anya ti aramiden tayo dyan simbahan, boss. Intay makimisa inton bigat. Makimisa? Wen, basta tungpal kalatan iti kayat ko ang mapasabang. Amok tararabidan. Boss, Samay sa. Kaya't ko kasarita ti kabarbaro akura paroko dito'y ili. Napataglaunay ti bagakan ko na. boss. Basta tungpal ka iti pangibabaw na kan ka. Na makitam to, noan niya ti pagbanagan na ito'y nga ipaparamid ko. Uwan, boss. Ulitan kay baga. Kaya't ko ti agpamarang anasingpet kadang iti tattao. Nang runa, iti kabarbaro. Akura paroko iti daytoy nga ili. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo,
Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Kalpasan ti Misa. Yung San Pilar remor ni Don Brown. Madama pati pa nagsarita dati ko na paro. Basta aguray tayo lang ito isang kisimbahan. Basta. Well, Cardo. Tawag ka. Kanya nga minti panggap ni boss kay Ramidan ta kundi Misa pa. Aguli magka. Makitam to. Kanya nga iti makita. Di kura paro ko. Aguli magkan hunak. Di mo amuti saksawam. Dinakmat gamin sumbatan iti nasayat. Agdamdamag aklang man. Bad trip matikas to yan. Anyat kinunam? Bad trip ko na. Ano ko? Kanagklatan na kabilan. Ano nga eh? Sana ka makirabrabakan ka, Cardo. Naglain ka nga agdamag. Ate mo pa iti babaya nagsangat ibila na. Ora ka. Ano kaya babaya nagsangat idila na, boss? Paltugan ka. Kaya mo? Sikamat, boss. Hindi ka lang maangawan. Adaytan ni Don Braulio. Sa dino ti papanang kayo tapos? Iti opisina ni Mayor. Uwan, boss. Boss, kasanon dagiti grocery items na maiwaras ka dagiti umili. Kalpasan na may tulundag iti opisina ni Mayor, ang iwaras kayo iti sentro ti Ili. Ha? Pili, Apay, boss. nilangan ni Cardo ti agsubli iti hideout. Tayo maneho na itrak ang naglaon ka dagiti grocerya. Siga ti mabati, wenno kadwa ka mapan iti opisina ni Mayor. Uwan, boss. Cardo, Boss, iparking mo ti kotse ti sango ti munisipyo. Ket makilugan kan kadagiti kakadwa tayo nga agsubli iti hideout. Sana bale, tadwapong ko'y tayo. Ket ambuyo ti arambida nyo. Anda ti plano, Miguel. Siya akong ti agtignay, tatakabo. Mariknak nga wan ti panagtignay dagiti pulis. May papan iti na report kadakwada a krimen. Aganag ka, Miguel. Napagkat yar aramidam. Wen tata. Ado dagiti impormasyon nga imbaga kanyak ti sigod nga informantek. Idi addakpay lang iti armada puwersa. Nga anya baraw. Sana may patpatong paltilinteg. Gapo iti kwarta maibusbusal iti ngiwat dagiti opisyal. Jak maawatan ha. Iti ababa pa narita. At damaw awat dagiti opisyal a kwarta. Manipod ka dagiti sindikato. Ngagop operate iti daytoy a probinsya. Dayta tindanon kanyak ti sigod nga informantek. Iti ka anuman. Saan pa ang nagkamali iti makalkalap ng impormasyon? Gapota na bayag ang nagserbi iti military intelligence. Nagkurang pa itad ko akwartagan ka? Di ka bumday nga mangibaga kanyak. Tanayon ti kwartam, Mayor. Don Braulio. Narapata kwarta tintan mo kanyak. Kat panagkunag, umdasan da ito'y para ita abulan. Very good, Mayor. Kat sa pala kumata, maprotektara man ang bagdag iti negosyo dito'y jurisdiction mo. Magnamnama ka, Don Braulio. Agyaman na. Ala, sana ko niyag bayag pa, Mayor. Ado pa iti aramidag. Adios! Ala! Nagpila kayo lang! Ano ti, may waras ka na kayo ang grocery items! Yaman kami! Nagkatulong ka na kayo nito! Wala manigrigat! Hoy! Etiket, naggapukin ni Don Braulio! Itawa man ang asiken na parabor! Ano, yaman kami! Thank you! Nasingpet ni Don Braulio! Ito titandaan nyo! Ala! Dagiti nakapilan! May kanon iti grocerya! Cardo, kamusta ate pa nang ibunong yo kadagiti grocerya? Baligi, boss! Baligi! May waras amin dagiti makmakan ka dagiti umili. Good. Marasakan laon ay dagiti umili ang nakaawat ka dagiti makmakan. Impasagapsap ko pa'y kadakwada.
Ikinaimbag. Yan kinaparabol mo. Boss! Nasaya ako na rin kasta, Carlo. Kaya't ko ang maimula iti isip ng iti tattao. Asya, kat managtulong, wenno may saag, a good Samaritan. Nagsapakan na natin. Tariwot pa'y laang. Apay, sa dino ti papanam. Ingka makimisa kini Miguel, tatang. Aya, Panawan ita ti Quaresma, kan panagnilin. Iso nga inawis ko ni Miguel ang mapanagdayaw kini Apo Diyos, tatang. ay kit sumuro takmot kada kayo Kaya't pumayag ti mapanagkarara, gaya simbaan ti ilay. Wen, tatang. Kangaron ayaban ni Miguel, tagkapi tayo pa'y. Sakpay, mapantayo di simbaan. Isaw, nasambot tayo ti damo amisa. Wen, tatang. Ala, sumrag tayo iti simbaan. Miguel, umay kayo. Wen, tatakap. Alpasan ti misa, agawin tayo. Saan pa'y tatang? Dumagas tayo pa iji tiyandaan. Tagatangak paray ti masapsapul tayo iji kalapaw. Tumagas tayo pa'y nga road. Mabit lang, tata. Nena, Apay barok. ti sumungad. Kitaan nyo ti umasidig kada tayo. Ti mayor, tagturong dito'y ayan tayo. Kindag iti bodyguard na. Pakimisa kayo matgayam, lakay kabo. Well, mayor, naimbag nga oras mau. Kasamat kan ka. Kaduang pagayam, to'y naglasbang nga malasang mo. Asino mo't na ito kadwayo alalaki, lakay kabo. Kwa, kaanakak, mayor. Kasta ka di. Unak no kayan, ayat to'y balasang mo. Anyat nagan mo, ading. Nena, Mayor. Wow! Nagpintas nagan. May bagay launa itinagan mo, itinaga mo arupa. Ay, mayor, dispensar niyo, ng panawan da kayo pa'y. Maladaw kami ngaminan iti papanagmay. Sige lang, lakay kabo. Bye, nena. Sige, Mayor. Panawan na kayo pa'y. Ursunada ti putot tajay alakay kabo. Ay paisungag na nagdayjay parang wano. Iti sa kanan ti bantay. Ngam nagpay dumat ti kinapintas dayjay amapay. Talaga taliga gayak ti kinalasbang na. Personada ti panang kita kanyak itay ni Mayor. Ay, nabayam latanan ako. Di mo ikan iti sa bali, akay papanan ti panangkita na ken ka. Nalabi takas lang ti wagas na kumita iti babae. Basta jak kursunada ti panang kita na kanyak itay. Sumrek! Boss, papayaban da ka no? Umasidag ka, Billy. Boss, Ala, agtugaw ka pa eh. Napatag ti bagakan ka. uwan boss. Pinayaban ka. Tamo nga do ti amom ababae iti nightclub. Saan? Uwan boss. Ngam saan basta babae ti kayat. Pilyam dagiti agkakapintas. Ang mabalin nga ilako kadagiti ganggana. Iti kabiitan apanawan. Sumangpet dagiti bisita ganggana dito'y pagilian. At sigurado, agsapol na iti babae amang paragsak katakwada.
Saan naparikot na ita, boss? Ado na giti napipinta sa babae nga mamo. Nasayan nga ron no kastapi. Nanginat ipresyo ti tunggal babae a mailako kadagiti gangganan. Nang rona, nuberhen ti maysa a babae. Amo mo di kahit kasawen. Wen, boss. Ano? Mangkita kayo itinapinta sa babae. Kat ang lukuyan nyo ang maikan, itinapintas a panggadan. Ngam gayam, may lako na kadagiti gangkanan. Areglado, boss. Kat manipot itangar daw, rugyan tayon tagsapol iti babae, a may lako kadagiti gangkanan. Boss Philip, nag-order ka pa iti atong ara ka. Sana, Ricardo. Anya, kakurang ko pa iti nino magkara. Saan pa, bimara ti pidit-pidit ti lapayag ko. Saan ngagbartag ti aramidin ta dito'y club? Anya nga rin, data dito. Kasaritak dagiti amam mo ka manala dito. Anya, Apaman na makasaritak dagiti babae. Agsublitan iti hideout. nyamatan. Awan pa'y ganas. Bate pa talaga. Apaya sana mailaksi iti isip ko ni Nena. Rabin, yung jak pala makaturog. Sa balinti marik na parahan ko na. Ito ayak pala saan na makait na iti pagibitag. Alusisi na. Sana makatal na isip ko amang pampanunot iti dayja babae. Juan, malagip ko tinagsaritaan ni Don Braulio di na binsan na kalman maipanggap iti human trafficking. Juan, nenena tisumpat na ito'y. Gusto lang tinapanunod ko. Ibaga may papan pemenena kanitol Braulio. Kas jaya klase ti babae ti sapsapulod na. Napudaw. Napintas. Kan kang ronaan iti amin. Sexy. Magagaran kagadin para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ninong, abdalin lutok a para kan ka. Anya day tayo. Kan kanyan? Inkiwar atikat, kan patopan. Oh, paggugusto klaunay day tayo. Diyak laing pagaro pa kabalam gayam nga ramidan dagiti kakasta klase ti makmakan. Ni Nana Rosalia tinang isoro kanya. No kasano alutuan dagiti kan kanin ana aramid babaan iti dikat. Kasta ka di iha. O Ninong, nalagip ni ka ni Nana Rosalia ti agluto. Gaputa panawan ita ti Kwaresma. Wala. Kaya't ko naramanan ti inaramid mo akan kanan iha. O may kaninong. Naidasaran iti lamisaan dagiti makmakan. Anyat pa ko na, Ninong. Nabsugak iha. Napayaga sana ka nakaraman iti kakasta klase ti kankanan. Agyaman ka nagustuhan, Ninong. Well, iha. Wen gaya. Umadanin ti kasangay mo. Saan? O Ninong, may sapay alawas ti palabsan. Kasangay ko. Itapay lang. Imbita na mo dagiti gagayam mo. Tasyakon ti makamo iti magastos iti kasangay mo. Ha? Sana pare ko ti maisagana amakan. Iha. Ado ti kwarta. Aglaplapos sana na.
Katadan tupay isorpresa kan kaasako. Sako, imaka mo iti masungag akasangay. Asino kitatawalan ti aso di sa panahagan. Waran man ito kalapaw. Tagman no asino kitatawalan ti aso. Asino nga tayo ti... Damayo, kundag iti bodyguard na tiyang turong ito'y kalapaw. Ano nga tatigagara na? Napan naglapay di burayok ni Nena, Mayor. Apay ka, day. Sana ko nagpalpalikaw pa ilakay ka. Porsunadak ni Nena para kanya. Anya. Mabayag na pimusay na di korason nga asawa ka. Kat kasapulak itati babae nga palin akat ako nainay ko. Mapalin na surutan, medyo paglablabaan na aburayo. Kat pagawidem dito takasaritak di anak mo. Ay, ekwa, Mayor. Lakay kabo. Mo siya ti pakiasawaan di anak mo. May ranod kayo, iti kinabaknang ko. Napintas ton ti biyagyo. Naawatan na, lakay kabo. Ala, ikayabanan ni Nena takasaritak di. Ado pa'y tinasken nga aramid na kita. Diyak kaya't ti masinga. Supay ti mangibag nga masinga. Kunamlan na sino ang mangibabaon kanya. Mapaulimag kamutan na kay kapo. Ay, kwa, Mayor. Magsubli kay tulaan ngayon. Ado nga mintilalabaan ti anak ka. Patsya ka sa tanalpas tayo dyan. Babay na nakan. Saan mo takasta, Mayor? Sinulo ka ti pagtangak para katakayaw. O mga nudyakon maulit yung may diti kalapaw ko. Makabanong ti magnakan. Karunan ti amin. Diyak may rusok ti agbayag iti kalapaw mo. Gaputa sa bali ti masay upungaya mo. Ibon mo lang ang tiyanak mo yung opisina. Tay Jayan, ti pagtatunak kanuana. Awatan. At iti bayad agit in-deliver mo nga ikan, Toro. Hindi manak, Ma'am Altia. Amang gayam, kamusta ni Narda Amalia? Nasaya at latamat, Ma'am. Pinapuno na. Anayon ang madakamot na kakanyak. Basta ka na. Nagmayatong ti panagising na. Oo na yan ang pintas na ito yung babae. Oo, api agit kita anak maglatan to. Ha? Wah? Apay, anda ka dirugit iti Awan, Ma'am. Tingamin panagising mo. Apay, di ba nagising ko? Wah. Nagpintas ka, Ma'am. Anya? Ni, pinagkatawa ka, Ma'am Altia. Na anong kagayam? Sa anak pintas? Kasla kaya't ko nga prosang titimpinan. Naging bispay ti bibig na. Ay lang, matali mo daw aksan gapoy ti makikita ito. Oh, Toro. Apay agit kita anak latan anas. Pili, rumor kayo katagiti kakadua mo. Apay, boss? Dalusan nyo ti bodega ni Mr. Fortes. Na tayo ti mangusari ti dayjay. Bon, boss. Nalpasan ti saritan ni may panggap iti daytaban. Kahit ko ti bodega na tanalawa a pangikapilan kadagiti kontrabandong agsangpat iti kapita na panawan. Agduduma klase ti illegal
yang dapat wenno sumangpet iti daytoy nga ini. Paisaditan ti rice smuggling. Ken kang runan ti amin. Sumangpet dagiti high grade ang marijuana naggapoy ti sapali a lugar. Wow! Mayat dayta, boss. Wen Billy. Agbalin at transshipment point daytoy nga ili. Kadagiti illegal na droga kanda tumapay. Kaya't mo asawan, boss. Dayto nga ilit agbalin as sentro. Dagiti illegal nga aktibidades. Gusto ka. Gaputa na tayo ti sentro. Na tayo matlang ti mangiwaras. Iti na duma-duma probinsya. Kadagiti illegal na droga. Ken smuggling. Dalusan nyo na yung bag ti unag ka naglawlaw ti bodega. Boss, baka mo pa magmerienda! Tawahan nyo kiti ti agubra. Diyak kaya tinagina tatatao. Mabisin kami, boss! Sunod, boss, mabisin kami! Nagsapol kayo pa ilay ti merienda. Mabisin kami nga ron, boss. Bala kang palto, katyo. Ano na, boss? Saan kami kayo mamabisin? Mabutang kayo matlagayan. Just kayo. Tataka po, agluwasak intong bigat. Ada kasarita kagayem. Sige, Miguel. Aganad ka. Wan tata, katagyaman na. Ay, wun gayam paro. Ada nakalap wa damag manipod ka dagiti kalugara. Anya day tata. Nagsardeng agpaisaw ti illegal laging iti bantay nagrapet. Gamada ka naman agpukpukan iti kayaw iti sa bali a lugar. Anya? Day tamo ti impalapayag da kanyang itay. Sa dino day ta lugar, tata. Iti kapangipang nga ilay. Diyak masinunuaw no sa dino ti paset ti bantay pagpukpukanan da. Ala, di kay madanagan tata kabo. Pasarak to day ta lugar. Kalpasan na makasaritak jay gayam ko, inton bigat. Miguel, kunak na saan tan nagkita gayam? Kumusta kan, Toro? Ayos na ayos gayam. Si kami, kumusta ka matan? Oh, ako pa yan nagsunay kay tinaunag. Toro, kabayatan ti panagpalpaliw ko kadagiti illegal nga aramidan ni General Marasigan. Ado tinatakwatak. Anya tinatakwatan mo? Panagkunat. Saan lang nga may sa grupo ti agupoperit iti illegal nga aramid? Anya? Sigon iti sigod ni informantek. Sana basta-basta masolbar ti may sa krimen. Gapot ang mabusbusalan tingiwat dagiti otoridad. Kasta ka di. Wan. Kwarta ti aramaten dagiti sindikata. Tapno makastreklat ta dagiti illegal nga aktibidad da iti may sa nga ili. Wan no probinsya. Kumusta kayo dinalusan nyo ang bodega, Billy? Nadalusanan, boss. Good. Urayak lang ang tiyawag ti kumpadre. Tapno may biyahe na nagiti kontrabando dito'y ili. Boss, inawagan na gayam itay ti may sa cultivator tayo iti plantasyon ti marijuana. Good. Naipos ka nun ti makanijay, boss. Kasta? Wan, boss. Sana parikot ti makan. Sige. Ibaon mo ni Anton na mapambang itulod iti makmakanda ijay plantasyon ti marijuana. Wan, boss. Oh, asinagtagaya man iti balay ni Mr. John. Dakalagatan ti singirakan ko na. Bayad, dagiti troso. Idanon mo kininanang ti panagsinarak ta, Toro. Wan, Miguel. Agsubliak matlangi di parang. Ngayon ti gayam ko. Good. Kano ka magsubli di balayo, gayam? Jack pa'y may bagano ka ano. Tawagan kang tulangan. Sige, Miguel. At dapat nga minaskin nga ramida kita. Kaya't ko apatiliw ka dagiti mapagtalkan nga otoridad.
dagiti karnapers nga aglemlemang iti kabangipang nga iling. Nagsarita kayo gayam kani Miguel. Yun, ma'am. Napaot ti pa nagsarita mo. Lubos na Rod. Agawidan iti balaydan? Saan pa ay, ma'am? Makumikom kami, itar-aramidan mo. Gusto ka di? Ngayon, ma'am Althea. Kasi lang mabisina ka. Unay kalakit din aya. Kasla ko ng pailaan. Mangan kakit di, ano mabisin ka? Ma'am. Naninamot ti magatang diti restaurant mo. Tapasig adag iti babak ng timang-mangan dito eh. Ala, ibagam ti kayat mo akalan, daigtad ko kan ka. Ha? Ang paiso, ma'am Althea. Wan, siyak ti makaam mo. Ibagam laan, di kag babaing ha? Ha? Inig ka man naman tinitibukot ko. Oh, anya ka din ti papaspasama kan ka. Napaulimag kan parparalan matlatan. Wah, ma'am Althea. Itag lang amin ang maigkaman itinapintas a babae akas kan ka. Anya? Ma'am, ang mga nyo sa anak ang makaturog. Kapag iti pa na nga pros mo itibukot ko. Anya? Oh, apay ngay nawagan na, Mr. Fortes. Anya? Sinarag dagiti otoridad ti ayan dagiti nakarnap a kotse. Ang sarita tanto aro na pama na makasangpetak iji mansyon. Bye. Boss, apay, anya tinapasamak iti pangilamlambangan ni Mr. Fortes kadagiti karnap na kotse. Nanging mo man siguro tinagsaritaan ni Billy. Boss, Oh, kasano na pasamak ti kasjay. Ket nalamang day dya lugar. Kasano? boss. At dalaki din nag-traitor kadagiti buyot ni Mr. Fortes. Anya? Patapatak lang dahi ta, boss. Nalabig nga da nakasige may ti pangilamlamangan ni Mr. Fortes. Kadag iti karnang akotse. Lalapit na kasta, boss. Parda kang paydag maneho, Billy. Ano ti arambida kaya mansyon? Wen, boss. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nana Rosalia, at ako madamagat kan ka. Ay, aday ta, ma'am Althea. Apay ka na yun ang nakatrangka ti sila din ng Aurora? Ha? Apay ka di? Ay, kwa. Ay, jak amaw, ma'am. Di pa'y may sa apakas daawa. Sumsumrat ijay ni Billy. Ay, kasta kaday, ma'am. Kaya't ko kumamat ang makita ti sila din ng Aurora? Ay, anya. Ay, kwa. Ay, di mun gamden pa'y ang makita ti sila day di doon niya aurora, ma'am. Ha? Ay, basta di mun gamden, ma'am. Ang mga numakla at kalaang iti makitang ija unag ti silay. Madaman ti pa nag-imbestigar dagiti polis. Iti lugar nga yan dagiti nakarnap a kotse. Gusto timbaga kanyak ti sigod nga informante. Miguel, Oh, si kamat gaan, nena. naamok kini tatangag sublikan ijay lugar mo. Wan, nena. Oh, apa nagsinay ka itinawag? Oo, ha? Di ka madanagan, nena. Nuadan to man ang gundaway ko. Agsubliak man ang dito'y parang. Laglagi pang dayta. Apay ka di, boss. Imanehom dyan may sa kotse. Sa dino ti papanantay, boss. Itinginginan ang restaurante ni probinsya. Kasaritak man nagiti nangangato nga opisyal ti gobyerno. Wen, boss.
Gani bagamatan ka iti buyot. Abaya-bayan na tilugan nga agturong itinginginaan na restaurant. Uwan, boss. Hanggang kaano ti pa nagdalya sa tayo? Inton rabi. Sige, boss. Isumat lagaya ba na bayaga saan ang nagparparag ni General Marasigan. Tapanggap natin tumapog iti politika. Kastagayan, boss. Well, ururay na langan di pa nagretiro na iti serbisyo kas maysa nga general iti Armada Puwersa ti Pilipinas. So magmamanulangan na bulan ti palabsen, boss. Panagpipilin to niti lokal nga eleksyon. Well, umadwan iti basingkawan. Gatsak manan ti asit ganda iti trapo. Wenno traditional politician dito'y probinsya. Boss. Ala, bilinam dagiti buyot tagsanganotan. May panggap iti imbagakan ka, Bill. Dagiti dagduma. Kumunan iti destinasyon tayo o restaurant. Amo yung tiramidin nyo dyan. Nas ka na secure ti perimeter ti restaurant. Kadagiti mo dagduma. Saron mo na ti luxury car ni Don Braulio. Siguraduan nyo met nga awan ti manglipot iti bunggoy. Wano iti convoy. Madali, sana pa rin ko dito. Dili. Ala, umadan iti oras. Agsaka na ka. Boss, tigmunan ba kita tumabo yan? So marunong tayo ka din? Well, magandara mo ti luxury car. Boss, Timing lang, di pa nagmaneho, ha? Di mo na ipartakan. Buen boss. Diyak kaya tasak ti umuna iti restaurant. Di kayat ko, siya ti maururay. Uwan ka yan, boss. Apay? Diyan may sabuyot ni Mr. Fortes. Nalapsak ito yung nakatakder iti waiting sheet nga turong jay daw. Kasla, darurayan na. Anya? Dahil tinadlaw ko ito'y kinuha na, boss. Anya kung mati makagapo nga apay nga taktak dari jay. Tsaka mo, ha, boss. Oh, itaman pa ita. Dinasayat. Amiri sa man ang bagno apay ang nakataktar iti waiting shed ay dyan lalaki. At lalaki ti sisiman na. Saan na basta-basta rumrumuar lagi ti tao ni Mr. Fortes? No, awan ti makagapo. Ano nga ta ti makagapo, boss? Awan ti makunagayam. No ti negosyo kat iligal. Pili. Amangan mat no datayo ti sisiman ti nakita mabuyot na. Boss. Iso nga iwaras mo ti kapanunutam, Pili. Awan ti bakir na awan ti ulag na. Ti tao nga aramid iti illegal, agbalin anasirip, tapno lang mabukutan na dagiti aramid nga illegal. Awaton dito yung kwarta, General Marasigan. Apay na ito akwarta, Don Braulio. Kwarta mo dito. Basta agtalinaid ka lang iti babag. Agyaman ako na Don Braulio. General, inton bigat met lang, sumangpet dagiti babae nga gapo iti kabisayaan. Sabtan nyo ida iti pantalan, ha? Apay dagiti babae. Agtrabaho da kanya kas may sa bailarina when numadnala iti bangunat a nightclub. Kasta ka di? When? Saan lang naman nala ti trabaho da jaya babae? Anya pa'y, Don Braulio. Ilakok ida kadag iti ganggandahan. Anya? Nakala pagkwartaan ti white slavery saan ka ti, General?
Gusto ka, Don Braulio. Ala, aramidon yan itong roti ipaparamid ko. Iti kasta, nasaya at kakanya. Kumusta ka, Miguel? Nasaya takmet Altea. Kunak no di ka nagsublipay di lugar kayo. Nabayag ka saan ka nakita? Kastakmat kan ka, Altea. Siya ngay, Ma'am Althea. Di na ka di kumustahin. Ha? Abay ko makamustaan ka. Kat inaldaw mo't nga kita ka? Ha? Ay, ma'am. Kaya't ka lang ang makita anak kaisin. Anya? Pasensyakan kinitoro, Altea. Narapa. Ay, sa anak amang rabrabak gayam. Nagpintas akita ang tilangan ni Ma'am Althea nga umisong. Alam, gusto daytan. Nakabapain kini Ma'am Altea der aramidan. Okay lang, Miguel. Meron ba makit ka nito? Nangro na tumapanag itigilay. No, kasta. Nakita man ti pagtanan mi. Kanayon ko asarong karan ni Nana Amanya. Nangro na nagsakit. Away na. Kumusta ni Nana Amanya? Nasayahat natin. Sana nga kululang. Kapoy ti sakit na high blood. Nasaya at narin na basta. Mabit lang. Purahin da kito ay ti restaurant. Anta itid ko akara ka ni Nana Amanya. Mabit lang ang Miguel. Toro. Itay pa yan agad tayo tinakaiturungan ti matang mo. Kas ka lamang langit-langit. Agpampanunutak namin gayam. Anya ti pampanunutem. Ni Ma'am Althea. Anya. Gayam. Anya nga tati kayat asawan ti marikrik na ita. Anya nga minday ta marikrik nam, Toro. Na makikita ko ni Ma'am Althea. Dugdug ko na ti pusok gayam. Anya? Open nga umisong ka. Adda ka di makapaisang itimbagak gayam. Makakatawak lang itim bagam. Among gayam. Agaya taksan kin ni Ma'am Althea. Anya? Pudno. Saanan ang maiwak si iti isip ko ni Ma'am Althea. Idigos mo lang day ta marikrik nam, Toro. Ang mga nupulot lang ti bagim day ta. Anyo, rob-robi pagdigusan na. Ang mga nagsakitak pa'y nagdigos sa kita. No way, gayam. Panunutak lang ni Ma'am Althea ngagpatpat nag... Anya? Sige, mapana ko iti sila ko. Panunutak ni darling kong Althea. Don Braulio, napategla unay ti bagakan ka. Ayo na ito, General. Di ka unay agtaltalag kini Mr. Fortes. Anya ti kayat mo sa wan. At sayang guseng nga si katipapabasulan ni Mr. Fortes. Anang itimbre ka dagiti pulis. No apa na strek dagiti otoridad. Ti paglemlemengan na kadagiti karnap a kotse. Anya? Naipalapayag kanyak na ito adamag, Don Braulio. Anya ko mati makagapo at traidor. Tinabayagan na kasosyo kiti illegal na negosyo. Dahil tatidyak mo, Don Braulio. Nagsarita kami pa yan, may panggap iti daan a bodega na. Apang ikabilan kadag iti agsangpat a kontrabando. Amang ano pamarang nalaeng, tipan nakisarita na kan ka. Oh, Tadamat pangpanggapan na nga ramiden kontra kan ka. dahil ti saan nagararamitan kanya. Nauray na bayagan na kasosyo iti illegal na negosyo. Jack Bumdeng, amang patay kan kwara. Billy, malagip mo tinakita mabuyot ni Mr. Fortes iti asidag ti hideout? Apay, boss? At na ibaga kanyag ni General Marasigan, may panggap ken ni Mr. Fortes. Ano na ito, boss? Ipagarop ni Mr. Fortes at tray-traydoret. Siya ka no, inang itimbre ka na ni pulis.
Nuapay ang natakwatan dagiti otoridad ti pangilimlim mga nakadagiti karnap a kotse. Anya? Sana ka nagkamali iti atap, inakitam aboyon na. Nalapit, ang pagpaliw tawanan bain. Anya nga magkaramidin tayo ita, boss. Tungkal tignay ni Mr. Portes, kan kadagiti buyot na, siputan nyo. Ang mga nadadakes nga aramidan na iti grupo tayo. Uwan, boss. Tiyawanan bain na Mr. Fortes. Pagbalin na kiti na traidor. Punak man na nasingit na kaya mo ni Mr. Fortes, boss. Billy, awan ti makunagayam. Iswapasig a pamarang dagiti impagpakita ken kuana. No kastamad lang ti magbaga na kontra kanyak. Nasaysaya at langan no patayag. Anya? Talaga nga ramidag na ita, Billy. Sana siya titungdong parang dahi jay ngawanan bahin. Jak pumdang amang patay kan kuana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ninong, anda ko may batakan ka. Anya na ita, iha. Ada nagatang ko akong doyon ni Titi Iling. Kat kaya ko nga ijayan di pag naada. Anya. Gimatang ka iti kondo unit. Iti ito tataglawa mat dito mansyon na pagnaram. Ninong, sapay la ko mata sa anyo at agidaksan ki inaramid ko. Oh, iha. Anya ka din da ito yan na panunod mo. Nagpintas ka, naglawa ti mansyon. Apay a panawang pailaan. Diyak panawan ti mansyon, Ninong. Kaya ko lang matapag naadan ti kondo. Abo nga dagiti sakripisyo iti negosyo. Mala. Agdakan ka na ita. Mawatag ti pangadang mo. Nakasangkutan lagi ti babae naggapoy ti kabisayaan. Good. Nagpipintas lagi ti babae ang mailako ka lagi ti gangganay, boss. Well, Billy. Ala. Imaneho mo dyan kotse. Nakitag ida-iday hideout. Uwan, boss. Naimbag nga oras mo na naaman niya? Ay, de, si kamot gayam balasan ko. Wala na. Mala, sumrak ka. Agyaman na, nana. Alabalasan ko. Urayan tabiitan ni Miguel. At ang amin na ngay baunakan ko na. Wala na. Napatig namin ti ibagak ka ni Miguel. Anya ayat ibagam kan ko na. Mabalin ama amuan? Nadamag ko ngamin ka ni Toro. Nga awan ti trabaho ita ni Miguel. Kat kaya ko kung mga alaan ang driver ko. Ah, kasta ka de. Wala na. Kasapulak namin ti driver ita. Kat ni Miguel ti kaya ko. Ah, de, aday tamot gaya man. Alabalasan ko. Si kalatang ti makaamaw ang makisarita kan ko na. Wen, Kasta nga di, Althea. wen. Sabay na kumata umanugot ka nga agbalin ang driver ko. Amok ana talaga takad ka. Isu asi ka tinapilit nga at maneho itilugan ko, Miguel. Sige. Di ka kaya tapaayan, Althea. Agyaman na. Kaano ti panagrugi ng agmaneho? Sigaman. Mabalin mat nga itan. Okay. Adda ka di pa panamita. Kaya't ko ti agbiyahe amapan iti kabangibang a probinsya. Iti balay tinasingad agayam ko. Ah, sige. Sana parikot deta. Sakti agbalin ang driver mo. Nana Amalia, sa ginot yan ni Miguel. Rimwarda ka di Althea. Ha? Remorda ka ni Ma'am Altea. Wen, turo. Isa dino ka no, tinapananda.
iti balay iti gayam ni Altea, ijay kabang ibang a probinsya. Anya? Oh, Oh, apay anak ay ka iti naunag, Toro. ha? Ay, awan na. Diyak lang pagarup, ano lang kagayang nga at manaho, Miguel. Agyaman ang Altea. Ada ko makayat ko adamagan kan ka. Anya dayta? Nakita tila dawan mo, hindi naggraduar ka JPMA. Ah, Apay anagikat ka, kas may sasuldado. ah, Apay ka rin, Miguel. at ito ka salaysayan, Altea. Saan nga umdas ni may salangal daw, nilawlawag ko kang kati amin. Miguel, sorry. Oh, apa nagsorry ka? Gapo naman nakibiyangan. Okay lang, Altea. Mabainok pa'y kintin. Anya ti pagbainam? Gapo iti kinalabit ko. Diyak matanalap dan tingiwat ko nga agdang mag-iti privado abiyag mo. Altea, Mabisin ako, Miguel. Mangkita ta iti mabalin a panganan ta iti iti highway. sige, Altea. Apay ngay akas kay matantirik na. Rabing, ngam saan pa'y lang asim mangpet ni Miguel. Ay nga tan kinararamid dakin ni Ma'am Altea may lang. Kapeyak man kiti, tapangur-urayak kini Miguel. Just kay. Yak malapdan ti panagtibayo ti parukong ko. Makarik na akmutan iti panagimon. Talagang agayat akon kini Altea may lang. Toro, itay pa'y anak katugaw ka dito itirasa. Kasla dapat padaalam, katrabiin. Urayak ni Miguel, nana. Anya, Wah, sa dinungatan a lugar tinapnapanandakin ni Ma'am Altea. Jack Amboa. Ay maturog kakit din. Di mon urayan tigayem mo ani Miguel. Mapuyatan ka lakit de. Maturog kalatan, nana. Abay, ang laklatan dito tirasa. Urayak, tigayam ko. Naglawagan ti kundo pag nanadam, Altea. O, Miguel. Kinapad no na. Talupay lang nga daw ti panagnaad ko dito. Kasta ka di? Ala, amak ka na bandog ka anak maneho. Gapo iti panagbiyahe ta, anak gapo iti balay tigayam ko. Ditiran kundo ang maturog. Ha? Adawat bakan ti asilet iti abay ti silet ko. Ijayan at ipagturog. Anya? Ang nakababay mo kan ka, Altea. Itilangan garahe ti lugan ti pagturuga. Sana mo ba yan? Saan ang driver lang ti pangibilbilangak kan ka? No di kat may saan singad agay niya. Altea. Babay, agit ka. Kwa. Ala, namabisin ka? Mapan ka lakta iti kusina. Kalpasan na? Agi na nakamat kan, tari. Rabi iuna. Nagsimpat ni Ma'am Altea. Sana ka nabisinan iti nagbiyahe kami di Kalman. Pasig adag itingingina na restaurant tinanganan mi. So what? Apa yun, Toro? Apa yung turo? Anya ka din di mapaspasamak yan ka, Toro. Nothing. Toro, kagura na ka di. Anya tinaramid yung kini Ma'am Altea nagpatnag. Naigay ka kundo na naturog. Mawata ko no apa akasta kay ta gayem. Agimimon kanya. Kursunadam ni Altea. Ay sana. Yak kursunada ni Ma'am Altea. Di mo nilibak. Madlawlauna yan na kursunadam ni Altea. Iso di ka naglibak, Toro.
Boss, anda sumangpat akong trabando di bodega ni Mr. Fortes. Well, Billy. Dagiti rice smuggling. Kasano, boss? Itilat ta bodega ni Mr. Fortes, di pangikabilang ka dagiti rice smuggling? Sanan. Itilangan bodega tayo, Billy. Narigatan. Ang mga nag-traidor ka na tayo ni Mr. Fortes. Anda ko may bagak, boss. Anya data, Billy. Sigun iti informante tayo. Nasakit tinakam ni Mr. Fortes iti grupo. Talaga ada tayo ti atapon na anak traidor. Anya? Anya ti ramiden tayo, boss. Patayin yon ni Mr. Fortes. Areglado, boss. Ngamkas iti sigod. Planuin nyo ang imbag. Saan a basta-basta na ijay ataw? Nga puta na siglat man. Boss, naskin nga rin ang maplano ti amin. Ala? Rugyan yun ti agplano. Unaan tayon ti awanan pain ang Mr. Forte. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.